ورزê zistanê li Mosulê wekû tevaya deverîndin dest pêkiriye û niha xelek çavereyê harîkariyan dikin da ku berhengariya sermayê bikin, belê bi goreyî gotinên hawlatiyan ku di rewşeka gelek xirab da jiyana xwe diborînin. Di evî werzî da di toşî gelek girifta bin, ji ber ku berhevî bi temamî bo werzê zistanê nehatîne kirin. النفط ماكو طبعا گاز نینه بتنی مجاره که ورگرتیه و حتی نوکه نهاتیه بلاف کرن ام دخوازه دیکن اف برمایی که بهینه را کرن و جاده بهینه قیر کرن او کاربا هبید جبر که هر جدوهی و حتی نوکه کاربا حکومی نینه و آف نبود نوکه آف هاتیه الغاز سيدنا قد علينا وما عاد گاز نینه تشتک نینه ام لسرین نخاره سوپا جیمنینه همی هات ندزین و خلک همی و چند زانن امر مل جم خودیه کرمنشی هاتیه کشتن اف تقنه هاد بارا کرن جاده بهنه قیر کرن ما اف حال امتدا هر کسی قصد مارکت دکت گلک ماندی دبد از ونا کم زاروکین من جدرگی حبش درکبن نو گل دیو من گرین لی من گوت المال بمینن هر وسا هاولاتی دیارکن کو فر حکومتا موصل پیشوقت برهوین ورز زستان کربانو گازا سپی لسر خلکی بلاف کرباو زیده باری و چنده جاده و ریگاوبان هاد بانه قیر کرن دا کو جیان به آسایی پریوه چوبا. المنظمات الخيرية الموجودة هذه يعني تجينا هذه ريخراوين خيرخواز كار دكم بلي ما كس نديت يجلاي حكومتي وهاد بيتا ايرا كس نهاتيا و كسي هاري كاريا و خلقي فقير نكريا كتابخانه گلك دورن زاروكين ما نخوش كتي نجبر هات نازبستاني هاتنا ورز زستان و شپول بارانبارین باندورکا برچاف لموصله کریه و بتایبت موصله کون جبر کو خلک اوه دوریش بر نبونا خدمت گزاریان و پیداویستین ورز زستان دنالن کاوا عمر دنگ امریکا موصل